Kajing puli na gospel Lukas, kalonong ka baspaw, kadakot ka ba arpo ay hadu arpusaw. Hara tagapor, u Jisu ulas ngaw kamen ha umansim bakhoy, bad ulaong. Ngay ngaw yumi ko pa, ko try ka baneng magkakandaw, namar ba, mila buri yakini ki ay na kibastan mat kibasyan, man mela panpaw yaki haki kunlong kikana. Hoot ko pa, mela le akumba mila ibet. Yaki ay baro la aylod hanga da ukpa jonga, bad amdan batib ukon ulong uay latang ukpa lani ukpa ulong uay latang ukon. Bar uta ha uba ukon ukwa panpaw ya u. Tida kabapay siya kisendran ulakren jar haki. Sup ki kmat ki bayo i yaki ay ki ba piyo i. Naba ngaong hapi babon kinong yatu lupa bat kisim kila kwa ban yo i yakaba piyo i. Henry kim shem yo i. Bat ban yos nyo yakaba piyos nyo. Henry kim shem la yos nyo. Kaktiin jong uplay.